Maphuthe wa kereke ya ZCC a tla kgobokana moria mafelong a Phato. Ba ntseng ba batla mesebetsi Northwest ba kgothaletswa hore ba seke ba lahlehelwa ke tshepo. Mme dihlopha tsa ligi ya bolo ya maoto mona Afrika Borwa di tsebisa dibapadi tse ntjha. E re ke amohele mmohi ke Thopi ya Mokwatle. Setho sa komiti ya phethahatso ho tsa temo Madoda Sambatha o ile a etela polasi eo ho tutswang teng dihlahiswa e leng ya lefapha ya Mecheve e haufinyana le Potchefstroom. Sepheo sa ketelo ya hae e ne le ho fana ka monyetla ho sehlopha sa setekniki ho hlahisa diphephetso tse batho ba nang le tsona nakong ya tshebetso polasing le ho fana ka ditharollo ho etsa bonnete hore dintho di tsamaya ka thello. Setheo sena sa mmuso le ha le jwalo baahi ba bang ba sa thabang ba kopile MEC Sambatha ho tla ho sebaka kapa dibaka tse ding tse mahaeng tse jwalo ka motsana wa Shiela jwalo ka ha ba sa fumane menyetla e jwalo dibakeng tsa bona ha ho tluwa ho ntshetsopele ba re ba hula ka thata jwalo ka borapolasi. Maphuthe a kereke ya ZCC a tla kgobokana moria mafelong a Phato. Maphutheo a Zion Christian Church ba tla kgobokana motheong wa kereke ka ntlenyana Polokwane Limpopo mafelong a kgwedi ena kgetlo la pele ka morasiwa sa COVID-19. Kereke ile ya emisa le ho kgina diboka tsa teng ha esale sewa sena se qhoma dilemo tse nne tse fetileng. Ho ya ka maemong a tumelo ya Sekreste letsatsi la pele la kgwedi ya Lwetse le ketekwa jwalo ka qalo ya selemo se setjha sa kereke. Bishop Barnabas Lekganyane o lebelletswe ho fana ka puo ya mokete ona o tlabeng o le moholo. Mme re ke behetse na mona re kene ho tsa matjhaba. Chedima o mahareng a dintwa tsa dinaha tse pedi tsa diqothisano tsa bommabotle. Mmabotle Chedima Adetshina ya ileng a ikhula ho diqothisano tsa bommabotle ba Afrika Borwa a se a le makgaolakgang bekeng e fetileng ka mora ho ba ka hare ho lerata ka hodimo ho botswalla ba hae. O amohetse sememo sa ho qotisana bakeng sa sekola sa Miss Universe empa emela naha ya bontatai ya Nigeria. Chedima e ntatai leng wa Nigeria mai ile wa Afrika Borwa empa a hlaha naheng ya Mozambique. Adetshina dilemo di 23 o ile ikhula ho bommabotle ba Afrika Borwa jwalo ka ha diputso di ile tsa qhoma ka ho kenela diqothisano tsena, mme o ile a eba ka hare ho ditaba di hana ho fela moo a neng a hlaselwa ka botswantle ba hae. Chedima ha ka hlola mona ho Miss Universe Nigeria o tlile ho emela kapa setjhaba sa bophirima ba Afrika ho sekola sa bommabotle ba lefatshe tse tlang ho tshwarela Mexico moraonyana selemong sena. Potso e binwang ha jwale ke hore ana o kene jwang ditlhodisanong tsena kgetlo la pele. Mme re ke behetse na mona re kena kgwebo ya latela. Ba ntseng ba batla mesebetsi mona Northwest ba kgothaletswa hore ba seke ba lahlehelwa ke tshepo. Dipalopalo tsa Afrika Borwa tsa morao tjena kotareng ena ho tsa mesebetsi di bontsha province ya Northwest e na le sekgahla se hodimo ka ho fetisisa sa leqeme la tlhokeho ya mesebetsi ka hare ho naha, ho kenyeletsa ba batlang mesebetsi ba lahlehetsweng ke tshepo. Mme sekgahla sa tlhokeho ya mesebetsi province se hodimo ka ho fetisisa ka 0.6% ho tswa ho 53.6% kwatareng ya pele, mme ha jwale se dutse ho 54.2%. Setho sa komiti ya phethahatso ntshetsopele ya moruo Northwest e leng Bitsa Lenkopane o kgothaleditse ba hloka mesebetsi ba seke ba la nyahama kapa ona ho lahlehelwa ke tshepo, empa bao ba batlang ho ikemela ba bule dikgwebo tsa bona le bona matlole e ntse e le bothata bo bong ka tshehetso ya ditjhelete. Ha ratela pele kantoro ya dipalangwang e ikemiseditse bakeng sa 50% ya kemedi ya basadi ho sektora ya difofane ka 2030. Kantoro ya dipalangwang e re e batla sekgeo sa persente tse 50 se kwale le ho emelwa ke basadi sektoreng ya difofane selemong sa 2030. Sena ke ka mora hore motlatsi wa letona la dipalangwang Mkhuleko Hlengwa a behe pepeneneng sekgeo se teng se ngongorehisang ka hare ho sektora. Hlengwa o ile a tshetlela sebokeng sa difofane sa bong ka Laboraro jwalo ka ha lefapha le keteka basadi ka hare ho sektora ena.
Gender parity needs for us to think about new and innovative ways to bring women into the formal employment. Over 60% of women in Africa are currently working in the informal sector. That's more than half of our continent's talent pool. At the current rate of progress, it will take 102 years to close the gender gap in sub-Saharan Africa. This is a statistic that should awaken our fires to act. It's a call to action. And I think that we are often finding a memo task, but it begins with all of us implementing changes in our immediate environments. Every day that is wasted is a day added to 102 years. Moere ke behe kgwebo ya rona mona re phethele ka dipapadi. Dihlopha tsa ligi ya bolo ya maoto Afrika Borwa di tsebisa dipapadi tse ntjha. Cape Town City e boletse ha sebapadi sa mehleng sa Maritzburg United e leng Amadou Sokona a kena dieteng tsa Khanyisa Mayo. Mayo e leng mohlabadi ntlha ya ka hodimo sehlopheng kapa dihleng tse pedi tse fetileng. O tlohetse sehlopha sa hae ho sa dinatla tsa Algeria e leng CR Belouizdad a siya sekgeo ho ba seng ba hlasela. Mme Gauteng Kaizer Chiefs yona e tsebisitse ha itekenne Anachio Mikele monna ena ya dilemo di 28 o kena a tsa sehlopheng sa Petro de Luanda ka tumellano ya dilemo tse 3 tseo ho tshetlehilweng ha ekaba milione tse 3.5 ya diranta. Mme mohlabadi ntlha wa mehleng wa Mamelodi Sundowns e leng Kaisers Mailula o tekenne ho Wydad Athletic FC ka loan ho tswa ho Toronto FC. Hare kena hlakorileng la dipapadi di Proteas di shebile papadi e kgahlano le West Indies ho lethathama la T20. Proteas ka sehlopha sa dibapadi tse ntjha le mokwetlisi ha jwale ba beile mahlo ho T20 e tlang ho ba kgahlano le West Indies ho latela tlholo ya bona ya teko ya lethathama ka ntlha e le nngwe ho noto mafelong a sa tswa feta a beke Caribbean. Ka tlasa mokwetlisi Shukri Konat le mokapteni Themba Bavuma, sehlopha sa teko sa di Proteas se ile sa otla West Indies ka dirane tse 40 tekong ya bobedi Georgetown Guyana ka mora ya pele e bileng Trinidad e bileng Malika ka mora hore e sitiswe ke pula. Dibapadi tseo e tlang ho ba karolo ya T20 le hlakoreng lena ke Makram Neidre Berger, Wayne Mulder, Lungingiti Rian le Tristan Steps, Medane Dupti le Nadri Berger ba arotse ka moo ba nahanang ka teng ka tshebedisano mmoho ya bona. Kind of enjoyed coming out to bat because I saw the intensity you came on with. But what I really enjoyed was you told me this is the first time I've batted in 4 months or something like that. I think I've faced like 12 balls the whole of the MLC T20 comp, fiddling with my helmet the whole time because I don't know, this thing at the back's not sitting comfortable. I'm pretty sure I walked out after like 2 balls. I was like, PD, I don't know what I'm doing. The more I bat though, the better to be. Like, just give me a chance, give me a chance. I know you're batting to be quite defensive and, you know, defensively sound. And a couple of times I told you in Afrikaans, hulle weet nie van jou nie, in the sense of the bouncer that you faced, right? The bouncer was really good at your head, but you played it pretty well. And your plan was pretty clear, similar to mine. I just wanted to sort of, you know, let the ball come to me. After my first 10 balls, I felt absolutely shocking as a batsman. Yeah, I did look shocking. And I thought, okay, let me play the ball slightly later. And eventually, you know, we came together at 97. And then, you know, the partnership grew. It got to a score where we were out there and we kept telling each other, if I'm not mistaken, like, there's actually quite a bit in this pitch. And the score we're getting to is becoming competitive. Yeah, I think our main chat was just to keep fighting. Hakwena Maphaka e ileng a bapala ka bokgabane ho baka tlase ho dilemo tse 19 ho mohope wa lefatshe o teng sehlopheng sena.
lethathama la T20 le tla tswela pele ka Labohlano ka hora ya 9 bosiu. Mohi ke di beha khutlo mona tsa thabameng ya ka jeno le fitla nako e tlang hape na le mefwa ditaba o ratang re ho wena e tshweu khotso.